Салам достор, кайрадан сиздер менен Бай Билим Медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, биз сиздер менен 14-чү англис тили сабагын баштайбыз. Урматтуу достор, сиздерге сабагыбызды баштаардан мурда англис тилинин практикалык курсу аттуу китепти тааныштырып кеткенге уруксат этиңиздер. Эгерде сиздер бул китепти алсаңыздар, бул китеп сиздерге англис тилин мыкты деңгээлде үйрөтөт. Бул китептин ичинде көптөгөн көнүгүүлөр, сөздүктөр жана ошондой эле аябай көп билимдер бар. Алыңыздар, китеп менен англис тилин дагы да жакшы үйрөнсөңүздөр болот. Китеп алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге 709 28 75 71 номерине кайрылсаңыздар болот, урматтуу достор. Анда эмсе, урматтуу достор, биз сиздер менен 14-чү видео сабагыбызды баштайбыз. Биздин 14-чү видео сабагыбыз англис тилиндеги учурчак. Англис тилиндеги учурчак бул минтип айтылат. The present continuous tense деп коет муну. The present continuous tense дегени, the present дегени бул учур деген сөз. The present учурдагы, continuous улануучу, tense чак. Мындайча айтканда, учурда улануучу чак. Учур улануучу чак дегенди билдирет. Бул чак кыймыл аракеттин азыркы тапта кыймылдын ишке ашып жаткандыгын туюндурган чак болуп саналат. Кыймыл аракет болуп жаткандыгын туюнтат. Бул кыргыз тилинде көбүнчө жатат деген сөз менен которулат. Жатам, жатабыз, жатат деген кыймыл аракетти билдирет да. Мисалы үчүн ал китеп окуп жатат десек, азыр окуп жатат. Демек азыр кыймылдап же бир кыймыл болуп аткандыгын билдирген чакты англис тилинде эмне дейткен? The present continuous tense дейт. Учурда болуп жаткан чак. Учурда болуп жаткан чак. Мунун эң биринчи эрежесин, моделине жакшылап көңүл буруңуздар, урматтуу достор. Эң биринчи келет. Деген, то есть дегени бул, тагыраак айтканда мен, сен, ал, биз, силер деген сөздөр. Андан кийин to be койлат. To be койлат. Am, je, are, je, is койлат. Андан кийин этиштин аягына ing койлат. Ing мүчөсү эмнени туюнтат? Сиздер биздин 13-чү сабагыбызды көрүп маалымат алсаңыздар дагы болот, билип алсаңыздар болот, урматтуу достор. Мисал үчүн, эми to read дейт турган болсок, окуу болот да. To read десек окуу болот. I am reading. I am reading. I дейбиз, мен, болот. Am десек to be. I am reading. Read деген сөздүн аягына ing мүчөсүн коебуз. I am reading десек, мен окуп жатам. Мен окуп жатам. Эми көптүк санда we, you, they. We, you, they дегенде reading буларга are коюлат. Көптүк санда are коюлат. Үчөөсүнүкү окшош болот. We are reading, биз окуп жатабыз. You are reading, силер окуп жатасыңар. They are reading, алар окуп жатышат болот. Алар окуп жатышат болот, Андан кийин эми үчүнчү жакта жекелик санда is коюлат. He is reading, ал окуп жатат. She is reading, ал окуп жатат. Женский роддо it is reading, ал окуп жатат. Демек бул ing учурчакта этиштин аягына баарына ing коюлат. Бул ing жатат деген учурчакты билдирет да. Жатат деген кыргыз тилиндеги учурчакты билдирет. Андан кийин мисал үчүн мен ойноп жатам десең, I дегенден кийин am коюлат да. I am reading, мен окуп жатам. Андан кийин to play дей турган болсо, to play ойноо. I am playing десек, мен ойноп жатам. We are playing. We are playing, биз ойноп жатабыз. You are playing, биз, силер ойноп жатасыңар. They are playing болот да, алар ойноп жатышат. Үчөөсүнө, урматтуу достор, үчөөсүнө we, you, they дегенге үчөөсүнө are коюлат да. We are playing. Play деген сөздүн этиштин аягына ing мүчөсү коюлат. We are playing, биз ойноп жатабыз. You are playing, силер ойноп жатасыңар. They are playing, алар ойноп жатышат болот. Эми үчүнчү жакта he is playing, ал ойноп жатат. She is playing, ал ойноп жатат. It is playing, ал ойноп жатат болот.
Мына ушинтип урматтуу достор, учур чакта эмне кылат экенбиз? ing мүчөсүн коебуз. Андан кийин I am reading the book now. I am reading. Мен окуп жатамын. Жатамын дегенди ing билдирет. Аны мен кызыл менен белгилеп койдум. Ошол ingге көңүл буруңуздар. I am reading the book now. Мен азыр китеп окуп жатам. I am playing football. I am playing football. Мен футбол ойноп жатамын. Жатамын деген сөздү англис тилиндеги кызыл түстө белгиленген ing сөзү билдирет. We are going to the city now. We are going to the city now. We are десек биз, биз көптүктө are дегенди коебуз дедик. We are going, биз баратабыз, to the city now. Биз азыр шаарга баратабыз. Биз азыр шаарга баратабыз болот. They are going to the city now. Алар азыр шаарга бара жатышат. They дегенде дагы are коюлат. Андан кийин урматтуу достор, to work дей турган болсок, to work десек иштөө. I am дегенде I am working ing коебуз. I am working. I дегенде am коюлат да. I am working. Мен иштеп жатамын ing учурчак. We, you, they дегенге are коюлат. We, you, they. Биз, sen, алар дегенге are коюлат. We, you, they are working. Ошондо ар бирин өзүнчө айтабыз. We are working, биз иштеп жатабыз. You are working, силер иштеп жатасыңар. They are working, алар иштеп жатышат. Эми жекелик санда 3-чү жакта he is working, ал иштеп жатат. She is working, ал иштеп жатат. It is working, ал иштеп жатат. Үчөөсүнө бир is деген to be этиши коюлат, is деген. Ошондо ал иштеп жатат болот. ing учур чакты билдирет, урматтуу достор. Андан кийин to go дей турган болсок, кетүү. I am going. Go деген кетүү, going ing кызыл менен белгиленген, бул учур чакты билдирет. Мен кетип жатам болот. We, you, they үчөөсүнө бир сөз коюлат. Are деген коюлат. We are going, биз кетип жатабыз. You are going, силер кетип жатасыңар. They are going, алар кетип жатышат болот. He is going, ал кетип жатат. She is going, ал кетип жатат. It is going, ал кетип жатат болот. Эми мисал үчүн мен азыр иштеп жатам десек, I am working now. I am working now. Мен азыр иштеп жатам. ing коюлат, Эми сен иштеп жатасың десек, you are working now. Сен иштеп жатасың болот, Working десе кызыл менен белгиленген тамгалар бул учур чакты билдирет. Андан кийин to cook дей турган болсок, to cook даярдоо. I am cooking болот да. I am cooking. Мен даярдап жатам. Мен тамак даярдап жатам. We, you, they дегенге are дей коюлат дедиге. Үчөөсүнү окшош болот, үчөөсү. We are cooking. Биз тамак даярдап жатабыз. You are cooking. Сен даярдап жатасың. They are cooking. Алар даярдап жатышат. Эми 3-чү чакта he, she, it. He is cooking, ал тамак даярдап жатат. She is cooking, ал тамак даярдап жатат. It is cooking, ал тамак даярдап жатат болот. Мына ушинтип урматтуу достор, жеңил эле колдоно бересиздер. Андан кийин to do дей турган болсок, аткаруу. I am doing. Мен аткарып жатам, мен жасап жатам. You, we, you, they. We, you, they болсо are коюлат деп айттык. We are doing, you are doing, they are doing. Биз жасап жатабыз, силер жасап жатасыңар, алар жасап жатышат болот. Андан кийин he is doing, ал даярдап жатат. Ал аткарып жатат. She is doing, ал аткарып жатат. It is doing, ал аткарып жатат болот. Урматтуу достор, мына ушундай кылып эмне ing менен жасай бересиздер. Андан кийин мисал бере турган болсок, урматтуу достор, мисал үчүн I am standing here now. I am standing here. Stand дегени туруу. I am standing. Мен ушул жерде турамын. Азыр учур чакта турамын. Standing десе ing коюлат. Мына ошондуктан ing учур чактагы турамын дегенди билдирет. We are going now. We are going now. Биз азыр кетип жатабыз. Going ing учур чакты билдирет. Мунун дагы астын сызып коебуз. Андан кийин
My father is working now. My father desek menin atam. Is degenni sebebi bul üçüncü jak bolup salanıp da menin atam desek bul üçüncü jak. Jekelik sanda oşonduktan emne koyulat is koyulup aytılat. My father is working now. Menin atam hazır iştep jatat. My son is playing at the moment. At the moment desek hazırkı uçurda bolot da. Oşonda my son is playing at the moment desek menin balam hazırkı uçurda oynop jatat. Bul dagı üçüncü jak bolgonduktan is degen tubinin etişi koyulat. He is sleeping now. He is sleeping now. Al hazır uktap jatat. Uktap jatat degen uçurçaktı kaysil bildiret? Albette kızıl tüstөгü ing bildiret. Oşogo mani beriңiздер. Andan keyin I am drinking water now. I am drinking water now. Men hazır su içip jatam. I am drinking water now. Men hazır su içip jatam bolat. Water degen su bolat. My son is doing his homework. My son is doing his homework. Menin balam özünün savagın dayardap jatat. My son is doing his homework. Menin balam özünün savagın dayardap jatat bolat. Jatat degendi ing bildiret. My mother is cooking. My mother is cooking. Menin apam tamak dayardap jatat. Andan keyin I am cooking dinner. I am cooking dinner. Men kechki tamakты jasap jatam. Andan keyin I am cleaning the table. Clean degen tazaloo. Tazaloo. I am cleaning the table. Men stoldu tazalap jatam. I am cleaning the table. Men stoldu tazalap jatam. I am swimming. Swim degeni süzü, suda süzü. I am swimming desek men süzüp jatamın. Andan keyin I am sweeping the porch. I am sweeping the porch. Sweep dey turgan bolsok şıpırуу. Al emi ing bolsa emneni bildiret? Şıpırıp jatamın degendi tuyantat. I am sweeping the porch. Men подъезди şıpırıp jatam. Men подъезди şıpırıp jatam bolat. Andan keyin I am scrubbing the floor. I am scrubbing the floor. I am scrubbing the floor desek men poldu tazalap jatam. Scrub degen, to scrub degen tazaloo. Al emi scrubbing ing koyulsa tazalap jatamın uçurçaktı bildiret da. Men poldu tazalap jatamın. Andan keyin I am washing the car. I am washing the car. I am washing the car. Men maşinanı juup jatam. Men unağını juup jatam bolat. Wash desek juu, al emi washing dey turgan bolsok ing olsa bul uçurçaktı bildiret. Uçurda demek oşol kıymıldap emneni maşineni unağını juup jatkandığın tuyuntat urmattуу dostor. Мына ушуну менен биздин сабагыбыз акырына аягына чыкты урматтуу достор. Эгерде сиздер бул теманы дагы да жакшы өздөштүрүүнү каалаган болсоңуздар, ушул китепти алып бул теманы жакшы негизде өздөштүрсөңүздөр болот. Урматтуу достор, мен сиздерге бул китепти сунуштайм. Бул аябай сонун китеп, сиздерге англис тилин жеңил үйрөтөт. Ошондуктан бул китептерди алып англис тилин мыкты деңгээлде үйрөнүңүздөр. Кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. See you soon. Thank you very much, my dear friends.